Drugari, dobrodošli u 79. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da objasnimo metod cloneNode. Dakle, šta on radi? Pa, ukoliko želimo da kloniramo neke elemente, odnosno nodove, koristit ćemo ovaj metod clone. Dakle, ja ovdje imam jedan div element sa, vidite, ovim paragrafima ovdje i upravo ću iskoristiti taj metod cloneNode da napravim duplikat ovog kontejnera. Pa, ajde da vidimo kako to praktično izgleda. Vidite, kada kliknem kloniraj, on će da umnoži ovaj div kontejner. Dobro, ajde da vidimo kako smo to uradili. Ovdje u CSS-u imamo jednostavno stilizovan ovaj kontejner. Nećemo to posebno objašnjavati. Ovdje smo imenovali ovaj kontejner sa ovim ID-em kontejner. I imamo jedno ovdje dugme gdje smo pozvali event, odnosno događaj onClick i funkciju kloniraj. Dakle, na klik želim da se pokrene ova funkcija ovdje. Zatim pozivamo funkciju koju smo imenovali ovdje i kažemo u njoj sljedeće. Definisat ćemo jednu varijablu kontejner i kažemo u dokumentu uzimi element pod ID-em kontejner. Dakle, želimo da radimo sa ovim ID-em ovdje i nakon toga ćemo da definišemo varijablu koju smo dali ime clone i pozivamo kontejner, pa onda kažemo cloneNode, dakle pozivamo ovaj metod. Dakle, u ovom kontejneru kloniraj mi ove elemente i u zagradi stavljamo parametar true ukoliko želimo da svi ovi elementi budu klonirani ovdje. I na kraju sve to treba da se pojavi kada se klonira, pa kažemo u dokumentu u bodiju, dakle u ovom bodiju ovdje, pojavi se append child, dakle da se pojave svi ti dečji elementi, odnosno elementi u kontejneru i pozivamo šta želimo da se pojavi, dakle ovaj klon ovdje želimo da se pojavi. Eto, toliko za ovaj put, nadam se da je ovo jasno, pa se vidimo u narednoj lekciji. Pozdrav!